Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten! Pagjutsim mo dagiti kagagawad mo pare. Agjut-juti damit. Anyang agjut-juti da. Kino nagsasadot da. Ay nagbidot ka paray. Kino inaldaw nga agjut-jutay nagiti kagawad iti barangay hall. Kita manday ta number 1 na kagawad mo. Di kagawad ko na nga. Iso ti kagagagitan. Kaaanusan a kagawad ko. Kabayagan ko ng paya. Mapagpira na kagawad. Heh, kasasadutan na kagawad. Ay saan ka man nga agsaw iti kasta? Pudno may, agjut-juti aya. Kitwan. Anyang ay tararamidan na no agjutay. Ay di mula mo nga men. Kino nagado dagiti aramidin dagita akakagawad ko. Kabayatan a nakaduty da pare. Iso adi ka sumanao iti kasta. Warog, no adaman agdamag kanya katriingan nakadagos. Ha? Maturog ka. Katawan mo tao diti barangay hall. Anya nga'y kumati aramidag. Kano naka-duty ka? Ay na, matmaturog tupay da treasurer kan sekretarya. Anya? Nakaturog na. Naka-aircon da pa'y Angim, sino ka dito umay agdamag kan ka? Di agman manicure Agpa-manicurak man. Riingan nakto Rab, Aw, apay ka day na natuyang. ayan nga'y dagiti customer ka. Ada customer mo. Dagiti umay kumanikuren. Lukasta. Si katibagbagan ni kagawad ko nang amang manicure kadakwada. Wen, siya ti para manicure da. Sige, tariingak ni kagawad. Ay nasken aringom. Tadyak kaya tagururay. Ala, ingkariingan. Nagado ti customer ko ita nga aldaw ba daw? Sila pa kadandano na may. Na, kahit anya ngay nga road. Nakadano nakpay adita barangay hall. Kita maum, minanicurak amin ida-iday. Asino da? Ni Marikwa na nga siyempre, si Marudo ni treasurer, kalpasan na ni sekretaray. Nakita dagiti kakagawad, ay na, nagpamanicure da amin nun. Kun kay, sandan nga agtrabaho na kita nga opisyal. Nay, apay ko mga agreklamo ka kasta. Di mo pa'y kaya, tado ti customer ka. Iso kahit anapanak nagreklamo, kundi parintay. Isardeng mo man, day ta pa nagreklamo makasta. Mayat ti pa nagmanicure ko iji barangay hall ko ramsa. Adaw, ti customer ko ija. Warog, umay ka man dito'y Aw, apay ka day kagawad. Nakitak itay a kinasarita na ka ni Kapitan. Anya, timbaga na kan ka? Nagdamag lang, mate. Anya, ti dinamag na. Nagtrabaho kayo umitlang ano, naka-duty kayaw. Kat, anya nga, iti sungbat mo. Katimbaga katipod na. Anya, apod na. Ano maminsan, kat saan kayo nagtrabaho? Ay, unay kan. Ha? Kasla saan tayo nga gagayam. Anya kay kumatibaga. Ibagam ko ba nga agtrabaho kami? Nauray saan, mate? Inton sumarunaw nga agdamag ka ni Kapitan. Ibagam nga agtrabaho kami. Tapno libre ka nga umay agpalo di Tersinak. Ay, mayat ano kasta? Nalakalaang matiaramidam. Ibagam ka ni Kapitan, anagagat kami nga agtrabaho, tunggal ag-duty kami. Kita dagiti kakagawan mo. No talaga matlang agtrabaho da, no kasta naka-duty da. Winmit. Iso binilin ko ni Kwaro nga agsipot analaik no kasta nga awanak. Tama nga nupod no dagiti imbagan ni pari badungkan ka. Ni Kwaro, di ag-share-share a CCTV kay barangay ha. Sigurado nga ibaga na tipod na. Apay kay dinasan. Kanakak. Ulbuda na, nga anggal na. Nay, sumitngat gaya man. Wingraud, rumabain kagawad. Ay agawid ak nga rodan. Nalpas mo't gaya mo ti Jotek. Imay ka din ni Kapitan. San, mate? Ay nasayaat mo to kasta. Ingka man gayam idda pan dya erkaon. Sika tinaturog ijay.
Siya tibaon mo amang idnap iti irkaon. Agtulnog kalatta ka din. Day talaang mo ti trabaho. Ngayunam ang ano titangdan ka. Agpanayon ka pa'y. Kurang jay load. Kurang nga. Nagadumat ti kayat yung ayulbud ko kini uncle ka. Sige. Nayunag jay tangdan mo. Kalpasan nga iddapom jay irkaon. Itimplaan nak iti kape. Manay nayunan mo ti paparamid mo. Ay ingkan. Saan kan nga agreklamaw? Maribanang, Apay maray, papanam, agbirbiro kak iti customer kaw. customer. Di mo pa'y gayam amo ti baro at trabaho kita. Siya akong ti para manicure kan pedicure dito barangay Tayaw. Ay, kasta aya. Ay amo maray, customer ko aminin dagiti kakagawad. Ay kat nasaya at Amom ni Marikwanang, Oh, number 1 na customer kaw. ah. Kaya mo matagpamanicure maray. Ay, saan, maray? Intun maminsan ton, taawan pa'y kwarta. Si kapay mo ti maawanan iti kwarta. Intun ikanak ni inteng. Ala, ibagam tulat tangaraw maray. Wen, ibagak tulat taken ka. Sigay, panawan ka pa'y ngaraw tamapana manin di ta barangay hall. Adda ka dagiti customer ko nga agururay kanya dita. Dagiti manan kagawad. Ay saan? Dagiti babae at chismusa. Ay, Ijay ti kayat da, apag manikiuram kadakwada. una taer kaun. Na, Kaun, libre ti kapay. Ay, Oh, Marituyang. Nalpas ka na nagmanicure iti barangay hall. un maray, katay na, nagadaw ti customer kaw. Itad mo nga ro din adya nagsaritaan ta abingay kao. Agoray ka at kwintaan tapay mo. Ay, dakkel ti itad mo kanya ka. Laglagi pa, masyak tinangayab ka nagiti chismosa a babae. Huwag ka day. Agayab kan tumanan na. Ay, depende. Ano dakkel ti itad mo a porsyento? Sa dino ti kayat mo pagmanikuran tumanan. Hey, ijay barangay hall maray. Tanalamlami is ijay. Aircon ko naman. Ay, saan la aday ta? Ada TV, kan internet, kunampay. Isungarod nga ado ti mapana customer ko ijay. Kwentaam kid niya porsyento, tayog maun. Un maray, mabilang ka day. agman manicure gaya man ni Marituyang. Mayat tada pagbiro ka na. Kanayon kanugayam amapan ija barangay hall. Taado ti customer na ijay. Sino nga dagiti customer na? Apay, integ. Asino aya dagiti adda ija barangay hall? Dagiti nakaduty akakagawad. Oh, Ay katuan di isuda dagiti customer na. Ay, panunutem ana imbag. Mangan matnupod no ja imbaga idikan ka ni pari badong. wala niya. Ang po namat ni Kwaro ngagtrabaho da na sayaan. No adada iti barangay hall dagiti nakadutay. Apay ngamin aya adi mo takwaten ida. Ha? Ay, wunman. Nalagip ko nga men. Nga imbaga ni Marito yang akayat dagiti customer na ijay. Ta aircon ka no. Kan adda TV apagbuyaan da. Aguli magkalatan, saan kan ngagsasaw? Anya, aguli magaklatan, oray no adda kalukwan na mapaspasamak dita barangay hall. Una, asyak mo ti agnumnumar. Kasano nga, numamon ni parinting dita mapaspasamak dita barangay hall. Iso nga rod ako nga aguli magkalatan. Kaya no nagreklamo akong kinkwa na iday. Saan mo napasarunwan? Ay kiti ano isuti ko nam. Isardeng mong tagreklamo. Tapno na imas latta ti sidaam. Wadain. Saan ako nga agreklamaw? Sige nga ron, ituloy mo, dita nga aramidan. Ay, agduty ka itang aldaw, kapitan. Ay, wan kagawad. Ta medyo nabayag asa na ka nagduty. Ta ado ti inatindara ka nisisita abanag.
Ag-relax ka laang kuma, kapitan. Ah. Iji ka laang balayaw. Na. Tada kamin ang kagawad ti makaamo dito barangay hall. Ay, nalpasan ti pa nag-relax ko. Agdit kayo akan ni Maribanang. Ay, una agpay ti ag-duty dito barangay hall. Marikwanang, ang pamanicure ka kaday. Ay, ada ka magayam, kapitan. Opo, ada. Puno gaya masikat ti para manicure. Saan mo't, kapitan? Italae. Ay, kwa, Maray. Saan nga agpamanicure ita? Ay, siyak ti agpapidicure. Ah, sika, kapitan? Yes. Kasla narigat sa alinisan dagita kukum, kapitan. Kasla jak sa kabailan nga ikatan dagita nagdadakkel nga ingron mau. Nayunak ti ibayad ka. Oray doblem. Jalat ta kayat, kapitan. Nung ikang ka iti 500. Ay, ikatun na. Kasta ti mayat a customer. Ay, makabanugmot nga ikatan dagiti ingron mo, kapitan. Gabyon samot tinasken nga usarekaw. Nga gikat iti intron. Ay, di kan agreklamo, ta dakkel mo ti ibayad ka. Sabagay mo't kit di Oray saan pa'y laeng nga agpamanicure dagiti kakagawad. Mayalat ta. Kaya't nakadi asawa, nakanayon ka nga umay agmanicure dito barangay hall. Katwan, kapitan. Ay. Pasaray inal daw. Na, Amaw, dagiti kakagawad mo, ti kanayo na customer kaw. uray ni kagawad ko nang. Ay na kang runaan nga iso, kapitan. Yay. Katamom kaday. Anya, Iso ti para ayab ka dagiti customer kaw. Umay da dito'y barangay hall ta aircon nga main. ay, kastagayam. Ay, apay ngay nga imbaga mo tin dagiti saan ko arumbang nga ibaga. Ay, sige laang, ibagam amin. Ay, kwa, huston kapitan. Awanan tinaskan nga ibagak pay. Nayunak iti 500 nga itid kukin ka. Saan latan, kapitan? Talaga adjakon kayat ti agsaw. Ay, basta nayunak pa iti may sa 500. Ay, wun, kapitan. Ay, anya pa'y ayati kayat mo ama-amuan, kapitan. Kaya't naasawan. Nagbalin parlor ti barangay hall. Ay, wun, kapitan. Mayat apagpaparluran dito. At dapay libre nga internet nga main. Warningan kayo amin, nakakagawad ka. Kan amin nga trabaho dito barangay hall. Nakaungutan ni kapitan. Ay, kwa, kapitan. Eh. Isa adan ang maulay. Ay talaga saanin? No awanak. Arami din nyo pagturugan. Kan parlor ti barangay hall. Warning kada kayo na ito. Tandaan ninyo. Paray, naggapuak iti barangay hall itay. Kahit anyat nakita paray. Naka-duty damot amin, paray. Agtrabaho na kadimit lang. Wan, paray, busy damot amin. Puno ti bagbagam. Kitwan, paray. Awanan, ti maturaw. Awan mo tayo, ti agkuy-kuyakaw. Mga nuad na dyan ito yung maho nga agmanikyar. Ay, saan, paray? At ti pagtrabahuan na beauty parlor, ijay ilay. Kunak nuad naman na iti barangay hall. Nagalisto nga ron dyan naka-duty akagawad, paray. Tinulungan na kadagaws. Idi ko na kamangalak iti barangay clearance. Nay, automatic ko naman. Binagaak gayam ida. Kasta ti kapitan, paray. Impod no ngamin ni Marituyang noan niya tipod no amapaspasamak. Iso nga agyaman akan ko na, paray. Ay, paray. Kaya't mo ka dito agpamanicure. Apa damdamagam? Ay, ke imbagla sideline ko mo Urasi ka? Day tate sideline mo? Apay, dakais. Na, saan mo't kitay? Nagpamanicure hak. Ijay tun balay. Saan nga ijay barangay hall? Ay, kabarangayan. Di barangay hall, katrumbeng agserbi apangipaayan iti serbisyo publiko para iti umno a serbisyo. Saan kat apagmanikuran? Hala sigay! Dinan tinagtipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Inso
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Rab-rabi nga, ungit ka lang ungay. Kasano ajak agungay, nubinan tayam kumajay manok, saan ko maakapikan asukar ti sidaan tayta. Day talaki manukin ti pambantaya ka. Iso lang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga dadi tarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas, imbes ang naimas kumamot ti sidaan. Sino nga tayo? Tinangtakaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y atimakder kin ni Kwarog dito'y panganan. Ay, Anggam si ka, mangmangan ka pa'y laan. ay mabisi na ka, Rod. Ay, huston, saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Na, ay, sumardeng ka nga rudan ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y dahita si daan. Na, Imbag kumamat no tarakan mo dayta. kanto tarakan ni Kwarog. Sigurado ka at tarakan ni Kwarog dayta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apiak amakitak. Na, mabain na nga agpakitakan ka. Si kamot. Ay, kayat mo ta ikalkag kukan ka dayto kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Pare, dan sa birbiro ka mamanok yo. Bareng mabirukak pa yung mapukpukaw ang manok may paray. Na, awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lamumot a paray. Nungay nayaw awan. Na, awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Na, kastuyak nga agingat no naimas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimas mo't kumatisindami ka nituyang ka. No sana napukaw yung manok may. Amumutin ni Kwaraw. Alis to nga agdiskarte iti si Dan. Manok ko naman. Ay, talaga na laing dayjay nga kaanak ka. Apay, anya ti aramidan ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isu matlagayam asiripon na amin aparaangan. Wala, imbagak akitaan na anaimbag no nayaw awan jay manok may. Adda ngamin ka ti agal ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno dayta maray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga ada mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Oh, kita man ni Badong kumarin napanmutan di tabalay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sang tarakon ni Kwarog ang manok. Muna ayaw mo ti agtarakon dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabadaong. Kita mumlatan ah. Ay ayabak di manaw. Manaw? Mang saksakuro kay ti manaw. Una, ada mo lang saksakaruam ang manaw, Kwarab. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw. Kahit awan mo makita ka manok dito paraangan ti balay maw. Manok ti karuba, tatabadaong. Kastagayam. Kahit no mapukpukaw yung manok mi asidaan mi kumaitirabi ay. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabadaong? Hangam, kasano ay ti tarawak di manok yaw? Kakakao!
Kasyay! Ay, saan yung arud a manok day jay Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya? Nabiro kam jay manok, badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Iso day tatag parpari na kanyak tuyang. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot atarakan. Biniro ko dita kabalbalayan. Mawanlata. In-report mo kuman akin ni Kapitan. Ay, yawan mo la Serbina. Uray mai-report mo kinkwana. Tapno ba unan na dagiti tanod na nga grunda? May samo day takwaraw akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakan. Sana si Dain. Ay, katuwa niya. Anya pa yun nga. Ha? Awan babainda. Aguray ka. Manok kanukay. Tisinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon, badong. Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin ah. Agpadatanga ta. Ay kit ibagam no niya day ta pampanunutan. Sindadan nga agulit jay manok ta. Nah, agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Inkakidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati amanaw. Si dain takidain, ta mga numapukaw tumanay. Ay madamdaman na. Inka pa'y ikulong. Ala, inka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay, tay turog kumambi ay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Kaw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apa nga main? Ay, kasla saan mo mat akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang mat ti adda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak agtilew. Pagtiliwab, Di talang. Sige, agsubliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaanakan. na. Kala at anaragsakan ka idi nakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makun. Ay! Na, Eh. darasam ti umasidag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laang. No nangalaan na iti dayta amanok, abit-bit na. Badong! ayunay kami tay. Makapakigto mo na itabugkaw mo, Mike. Kunak nun napangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kita ang gemadaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungay. Ha? Awanan ti sidaan ta. Mapay nga awanay. Napukaw na. Sindan ti sa balay. Ay, sana na nasaya dahi ito yung mapaspasamak to yan. Makaungot ako na talaga. Eh, pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungot agaya mo, paray. Ay, da. Hanya ti sidsida niya. Ay, naimas Kano karni ti manok. Na. Integ ni Kwarog. Napukawan kami manan iti manok, paray. Ay, naminduan Ay, Kahit amam ti marikrik na, paray. anya. Manok may dahi ta sidsida niya. Niya ti kung kunam dita. Di ka payagdamag man no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na sidsida niya. Sida kalangin na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amo kay. Ay, mabiit langon. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kani uncle mo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni aw. Na, balay mat da pari badong dayta ito tudom. Kasanumot nga main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manok. Una, apay ngamin asandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mangamin
Wen nga rod Baybay andamot nga mina nakawara. ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan mabalin basta tiliwen latan. Ta saan mo met nga rod ataraken. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na baybayan nga kaiwara dagiti manok da? Apay, Maray. Pudno adi kwarog tinangala kadagiti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray, isugayam ti sinsinda da maribanang. Day, nangag ko tinagan ko Na, kasla ka mo angin akilatlatan ang nagparang maribanang. Pagsarsaritaan daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya, Maray. Ay, mabainak nga rod. Isong agkid dawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun ani kapitan. Ay katamin dan na. Ay, wen. Sukatan mi day amanukyo, marituyang. Ay rumbang laang akas tati aramiden yaw, Maray. Ang nagkukulbet damay. Na, aya. Ay, nangruna di maikadwa. Ay na, dandan na ipurwak ti pustisok anagsid Kat siyempre nabayag gayam at tinartarakan may. Inres-reserbabay, idisidaon may, awanag. Nyangay, dinusam ni Kwarog, paray. Amo mat na pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, uston. Kita mga menu niya ti araramiden na. Ayan na, Day kayo. anya aramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis Community service. No kasta, pasit ti dusa na day ta. Awin, tapno di mo ibaga agapot ta ka anak ket jak dusan. Kit kasano ka ngay mait, anagsida. Agmultak mo't Nay, apayakas la na tipingan day tapos tisong paray. Nakulbet di manok yo. Nataengan nga usto. Day ta ti dusam. Na, Agsida kan to mga mintisan mo atarakain. ang lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam day ta iti manok asaan mo mo't atarakain paray. Unak man nung nakalutokan. Bana, Or-urayak nga rod iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. ay. Ang mga numanok man ang pare badong ti isang peta. Ay, tsak kaya tentyak sida. Ay, nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengkan. Nateng, ken nateng. Pure nateng Katuan Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong di kanal kagawad. Adun sa pay ti ipaaramid na ken ka ni kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kini tata ba daw? Ay, kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sa balay. Talagang nagtaraka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno adaparchen asidaan, numakasid si datayaw. Badaw, ayan na nga, hindi manok apartsyenta. Ay, damagan pa ilahay. Awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Tiniliw da manon. Hinggang amin kita ni di kusina Hingkulong ko ni di kaldero. Itay pa ijay. Pinarte mo dyan manaw? Ay, kato na. Si dahin talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda parchen ta no makasidsidata. Ay, kabaranggayan di ta kabildatan. Agtaraken iti dingwan tapno adda sidadaan asidaan. Asaan kat amang tiliw kayulatan iti diyo tarakan.
Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warag, nakita mo, dahil ito'y baro asilpong ka. Damo tayo ka barbaro ang silpon mo, tataba daw. Kuna kun kahit saan ka mamatay, nga da baro asilpong ka. Ito na Ha? Nakakarton pa mate. Una, takabarbaraw. Lukata mo na, takitain ta. O niya, mamati ka na baro ti silpong ka. Jak mamatay, aging gasaan mo ang lukatan. Maguray ka, talo ka tak, tapno mamati ka. Ay, dapay tag-price na. Ay, katuwi na. Nangina na ito'y kwarag. O gasam nga, dahil presyo na. Ay, siyempre nasurok a kwarta na ito'y kwarag. Anya ngay nga tati aramidan ni Marito yang ditabalay da. Kitaam ang amin, nay. Na. Anya ngay nga tadya ingat nga to na akit kitaan na. Itay ko pa'y anadlaw, maray. Ay, jak amo, no, anya day, jay. Ne, nakita na ta ni Marito yang. Kat umayon dito ayan ta. Damagan taman, no, anya day, jay nga ingat nga to na. Ay, agyaman na kwarag Tatinulungan na anang iyon, da ito'y kabarbaraw asilpong ka. Hindi mo magnamin na mo ngayon. Imbag nga ron, tempakita king ka. Aw, amo mo, no kasano nga iyon. Buwan kwarag, amukhaon. Aw, sa dino ngayon ti papanam? Hadda nga ni uncle mo, di ta balay da. Adda Ay, mapan ko man ipakita king kwa na da ito'y baro asilpon ka. Kukumaray! Apay Maray. Anya jay nakita mi nga ingat nga tom. Kaya't may ama-amuan. Ta, irikrikos mo matiji aglawlaw ti balayaw. Iso nga ron ngay mayak, tagpaisuro akman ka na kayaw. Anya day ta nga ipasuro, Maray. Daytoy kagat-gatang abaro asilpon kaw. Ay, imbag ka man, ta nakagatang kay ti baro asil paun. Win nga rod. Siyak. Makisilsil po naklaang kan ni Enteng. Siyakat na bayagan dahi ti us-usar kasilpon kaw. Aglat-lati pa'y kiidin Asino kada kayo tinalaing agbasa? Diya maawatan dayto na itiks kanyak. Ay, dua kami akan ni Marikwanang. Nalaing kami nga agbasa. Apay, ada ipabasa, marituyang. Daytoy man silpong kaw. Diya mo mabasa daytoy na itiks kanyak. Diyak mauawatan. Naglakalaang mati agbasa. Saan ka day, Marikwanang? Kawan, ipabasam ka ni Maribanang, kabaulan na basaan. Sige man nga rod maray. Basa man dayta naawat ko ang mensahe. Shortcut sa mga mindayta. Win day talagayam. Anya ti ko na. Aguray ka amaray, tapos basaan na pailaan. Nagrigat sabo nga awatan dayta. Maribanang, anya tinabasam. Kuna na ditoy. Awanan tilod mo. Masapol nga aglod kan. Naawata, marituyang. Kagagatang ko nga may kat sa anak pa'y anagloud. Kaglod kan adalakok alod. Ay, agpaludak man nga ron maray. Adto'y ti 5 pisos. Awan mo't 5 pesos alod ita. Igatang ko iti bagas mi da ito'y kwartak dito.
Paglud mo, gaputa ka barbaro na ita silpon mo. Iso ang masapol, anak kaltilod mo. Kasjay, Wen. Iso ajak kayat ti gumatang iti baro a cellphone. Takabuteng ko tidakkel alod. di nakama na dita numano tinasken nga ilod ka. Kababaan ti sa nga gasot, maray. Anya, Ay, dakkel nga agpayso ah. Agload kan, marituyang, no kayat mo nga usaron, day ta silpon mo. mala, uray saan kami nga rude na mga kinibadong kaw. Basta makaloda. Karinteng! Bukatam to ridaw mo paray, tanday pakitak king ka. Ipakitak, na ito'y kabarbaro a silpon ko paray. Ay, umunag ka ta saan anak halak na itaridaw. Paray. Kita am na ito'y kabarbaro a silpon ko Nangina da ito niya. Ay, kitwi na paray. Talaga ang nangina da ito paray. Touch screen ko naman. Ay, nati kunap. Touch screen paray. Amom, no niya ti kunada at touch screen. Apay ko maajak amaw. Apay, nyat pagarup mo kanyak kaya. Ignorante. Kita manday ta screen chilpon maw. Ay, agore ka paray. Ang mga no narugit da ito iman. Narugit at sasawam. No binugwak. Antay. Kita ba? Ay, kastoy gayam ti screen. Pindutek labas itay screen na agsilawan adagaws. Automatic ah. Oops. Nagmeta niya. Sana kas da ito cellphone na. Ay, di mo kita ang cellphone ko. Nagalutan mo titinangisit alas ti ko paray. Natauyawon na. Imbag ano agandar pa dito paray. Kaya no isuti pang tawtawag ko kada kwarok. No ada ipaaramid ko kada kwada. Aya. Kunak ano saan na mabalin paray. Isuti usara pang message ko kada giti kakontak ko. No dito'y igid iti iuna. Sa di nung nga tama iti pagiddipan. Ya mo nadamagin ka ni Kwarog no kasano nga iddipan. Ay, Badang! Ay, mabali na kun nga ag-text ka. Adalod kaun, kaya mo, tateksan ka. ay madamdama ka nga text. Tagluto ka pa Mabisina kan. Ay, mabisin kan? Nagpamaya. Di tatersina ni Marikuan ng impabasak laang mo't kadagiti ko kumarik dyan naawat ko a text. Sino tinag-text? Diya mo, basta ti kunan na, agpaludak ka naun. Imbag mantad na nag-text king ka akas jay. Diya mo ano asinaw, nagpaludak ko na. Ay kating kagluto na. Ay, badong, awan mailutok a bagas. Apay awanay. Gimatang ka kumanay di tersina ni Marikuanan. Pinagload ko nga ro di ka kayso na kwarta. Anya. Kahit matay tangaro din itibiseng. Apay, awang kwartam dita. Amo mga ingatang ta iti sa gaysata asil punta. Banag! Gumatang ka man iti baro asilpon ko. Ay, agtal na ka man. Ginalot mo ti tilasti ko ti cellphone ko. Agkalaw-kalaw. Sige. Gumatangak iti baro a cellphone mo. Angam, agsida ka mo't iti asen nga inaldaw. Ay, madi apay ngay akas ta. Di mo matgayam kayat. Iso nga ano sam nga ro, day tadaan a cellphone mo. Saan la adaan ti cellphone ka? Nakadadaan. Ay, kita man day to'y sidaam. Ay. Wow. Kukod ko naman. Awan nga agpayso ti baro a cellphone mo. Ngam na imas mo't akanayon ti sidaam. Kayat kunday ta Ala, agtugaw ka nga rudan tamangantan. Wala. Ay sus, hinagimasan. Agbusog ak ita iti permi. Kaaduwag man ti mga. Apay manahin tataba daw. Ay, suruan nakman no kasano nga i-off dahil ito cellphone ko, Kwarog. Agsilpo-silpon ka? Di mo matamo no kasano nga i-on when no i-off. Saan ka kadi makaungay? Amo mo tilakayan. Mutoy ta silpon mo.
Daytoy ti off na, oh. Ay, di ta mo ilagay am igid. Jay on, isumot lang ti off na. Aya, yak amukay. Anya pa itisan mo nga, mau. Amo kami nay. Nagyaman na kwarog ah. Disturbo kay ti panangan. Ay, pasensya ka latan ah. Sana balay, tamok taon inton maminsan. Maray, sakman pa'y ti unaaw. Ay na, aguray ka dita, Mare. Nagaduti ag gatang. Una umutin at isenyor. Ay na. Ay, senyor tayo man. Mabiit lang, Mare. Aguray ka kadibiit dita. Maksatin dyan lutlutwag. Ay, mapanaman lang kini maribanang. Nay, marituyan. Apay? Maray, ipabasak man kan kada ito'y naawat ko amin sahe. Ay, adamanan na awat mo amin sahe. Agsasarunong nga raw. Ado ti ka-textmate mo ah. Basa man nga raw no anya ti ibagbaga dagita at textmate ko. Win day talagayam. Awanan, adan pangisukatakin ni Badong ka. Ay, apo. Maray, saan ka pa lang agkatawa? Taapay ngay maray. Anyang itinabasap. Nagatidugmat dagito'y naawat mo amin sahe. Kahit saan mo amabasa kaputa atid daw. Ay, masadutak pa hikit di amang basa. Na una yun. Ingka man ipabasa ka ni Marikwanang. Tanagagat nga agbasa day jay. Ay, kagap-gapok nga ro di jetersina na. Nagado tilaklakwan na. Agsilpo-silpon kantumat nga men. Di mo matgayam ammo nga aramatan. Nagsubli ka mo't marituyang. Ipabasak man da ito'y naawat ko amin sahi dito'y cellphone ko maray. Kunak man no impabasam ka ni Maribanang. Masadot ka no mga agbasa tanagatid daw. Di kan mga min makaururay. Ala basa marudang. Kunana dito. Ilocanaw. Tadyak maawatan no English ti in-text dagiti katix ko. Anya, hay, anya akatix mo asasawam. Ah, Kano ag singsinger iti utang mo dagitawi. anya! Agasam ngay dagitan 5 nagutangam. Agbayad ka kanaon tani Judith Maun. Ay saus, diala ko man nagsilsil po ni Tibaraw. Nalakada malagayam amatuntaw. Na, Ay anyang iti isungbat ko di tamaray. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Sino man nga tanti, aglalaban ako na ni Uncle Kaw. Siyak man timbaw na nga aganawa. Kwarog, mabitlag. Mapanak aganawa iti aglalaban. Ay, agure ah. Suruan na man pa dito cellphone ka. Tano aguni mo itin kay agtigir-gir may. Disturbo ka talaga. Mapanak nga rod aganawa. Ay, mabitlag. Mit ah, kwarog. Ay, disturbo ka talaga. Kitam kwarog. Naguni man dahin. Kit agtigir-gir may. Hinateramida nga kwarog. Isuro na ko na. Bumtak sa amit tinday to'y kwarog. Kundi silpon ka, ngam di mo amo nga usarain. Di ta ka man langan. Agdardarasak. Inak aganawa iti aglalaban. Ay, kwarog, mabitlag ah. Isuro nagpay dito'y cellphone ka. Kwarog! Ay, nanatoyang kantata Badong. Saan kayo nga bin nga agpabaro iti cellphone no di yumat ammo nga aramatan? Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno
ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadong, adaga apa ijay, umay mo kitaan. Ayan da. Ijay igit ti kalsada, kitaam ngamin na. Nay, agdidinanog dan. Ay nakikinugtardan ko ng kidea. Agdidinanog da. Hindi kan sa mga ngamin makakita na sayat. Kaya naglawag nga kikinugtar da. Inka kidi agayab iti tanaw. Tapno anawaan da ida. Ay, huwag gayam. Ay, papanam ngay. Mapana ka gayam ititano da. Kano dita magkusina ti pagturungam. Adaya tanod dita. Yari daw. Dayjay tiri daw. Ay, wine. Darasal! Kwaraw. Ay, kwaraw. Hmm. Nasayata nakita ka nito'y paradaan. Ay, gurura kiti pasahiros ka, oh. At naglalaban ni igit ti kalsada, kwaraw. Ha? Aglalaban ko nam tatabataw. Wine, limada. Inka naganawa. Sandang aglalaban dagi jay. Aglalaban da nga raw. Agkikinidal dalang dagi jay. Mamati ka may. Nukas ta, saan ka mapanaganawa? Agurura nga ro diti pasahiros ka, oh. Kin ada kacat kau tatabataw. Na, Nagpinta sa chicks ko naman. Kita am ti picture na, oh. Long hair. Dapay kalit na, oh. sino nga iti mapanaganawa? Bayam na kita. Dahito ikit di akachat kau ti importante. Marikwadang, maray. Ay, Na, apay akas ka lama butang. ay, una, tadaglalaban, maray. Ay, wala mo. Ha? Di ta igit ti kalsada. Itay pa yan nakitak. Kita niya kita aramido, maray. Number 1 kagawad ka pa yung mga raw. Haguray ka at replayak pa yung message ni Kapitan. Agsil-silpon ka, may. Ay, kaun ah. Ni Kapitan na talaga. Naglaing nga agangaw. Ay, na yun na ito. Kita sino nga replayak. itaganawa, maray. Ay, bayam ida dita. Nawaon da ti bagbagida. Sumardeng dan tulat ta. Enteng! Enteng! Ay na, makapakigtot ka. Cellphone kala cellphone. Na, dakas ayan. Ay na, adda aglalaban ijay igit ti kalsada. Oh, Itay pa lang ibagbagakan ka ngam dinak dengdenggan. dadagiti tanod nga ganawa. Danag mo na ya. Ayan dagita at tanod nga ibagbagam. Ay, mapanda ganawa. Believe me. Agtugaw ka ta, ag-relax ka. Heh. O kita. Ada nag-reply, kagawad. Ni kagawad ko nang. Basa ti reply na. Nagatidog nga, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na, ada pa'y tuloy na. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Manan! Ay, Maray! Ah, Alinteng! ni kumparim abadong dayjay. ay, nakalagip nga umay bumisita. Apay paray! Apay di mo amaw, nga daglalaban dita igit ti kalsada, paray. Amo ka! Umay kata ang kapita. Saan nyo ang mapananawain? Paray, sana trabaho ti kapitan ti aganawa. Na, Trabaho ti tanod na kita. ay, kunakon kay. Napan ko yung baga kinikwaraw. Ang samot ang panaganawa. Mapantulatan ni Kwarog. Di yu apuraan. Relax pare! Unay adanag yung aminan. Ay, awanan. Sir-serbi, nagiti pinutusan tayo nga opisyal. Dito'y barangay tayo. Ay, awan mo nakita ka naganawa ka dagiti naglalaban. Awan mo, timayat nga aganawa. Busy na mag amin nga agsilsilban. Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayo nukasta. Ay, awanan na. Sino pa yung tinamnamaan? Isumo lagayam nga awan progreso da ito'y barangay tayo. Aglalaban to pa'y. Saan da maanawa? Progreson to kay day. Ay na, makapanog tagtugtugaw. Nabanog kamatla engan. Nagsakit ti sikat ko ang nakatugaw. Aga sumat nga men ta nagmalmalem ka anak katugaw. Nakalutukan. Ay kalpasan ang nagmalmalem ang nagtugtugaw ka. Damagem no nakaluto akon. Anyat orasan na ya. Jakpay nakaluto. Anya nga tiyan aramidam. Agluto ka na.
Mapanak pa'y gumatang iti Ricardo iti lutwag asidaan. Sigurado maden karne ti sidaan. Na, kayat mo pa'y anaimas ti sidaan. Kakagumatangan iti Ricardo ta aglutukan. Partakam ka diti agunay banag. Tani, mabisbisin ang people to the world. Paapura kala apaapura. Apay, anya ti inaramid mo dito barangay itang aldaw. Adda ka din na aramidam, kat nagtugtugaw kala ang mahit ang nagmalmalam. Marikwanan, adda man madlaw ko dito iteresenam. Anya dayta, Maray. Awan samot tantilakom. Anya nga awan. Kitaam ngamin Puro mo mamot tinakabitin. Kan adamot may sa sardinas. Adamot may sa abutilya tibugoong. Nakareserba ka ni Maritoyang dayta buggo ang Maray. Kat ti sardinas, umay ko gatangan. Ay gatangam nga roden aday tamay sana batay. Ay word maray. Angam, apay ngay. Awan mutla ko mun ngagpaysaw. Ay, masadutak ko na mapan gumatang. Ay, masadutak pa yun na tumakdar. Sige, yawat mo nga rudan day tamay sa asardinas, tagatangag, maray. Gawatam laangan, Maray. Padamot ni Inteng nga agsilsil punlat tanter aramidan na. Kano ag tixmate kami. Na, Katawak, dagiti isisind na. Antay! day, awan pasahiros mo, kwarog. Antay! Ngamjak into loud, tamasaduta ka mang ito loud. Anya, Antay, umayak man makipangan, nakaluto ka kadain. na, inakpay la kumalutuan day to'y sardinas a ginatang ko. Sardinas! Unay mo't dayta na si dain. Imbag no kayat ni uncle ko dayta. Ay, napili kayo launay nga agulitag. Imbag kumamot no nagagat kayo. Ay, agpadpada kayo nga rudmet asadot. Marikwanang, ayan mau. Adaak dito yan nakatugaw, Maray. Ne, adda ka mo gayam dita. Adan sa mo ilumlumangap. Nakatugawak laang ditoy. Aglamlam mga kon. Ilumlumangam sa mo je Bombay. Ay, hamuklatan. Ay na, awan utang ko. Sika, ti adda utang na. Ay, impalagip kung tumo ngamin deta utang nga dayta. Ay, kwa di nakadipay singsingaran Ta umayak umutang iti bugong. Kunakun ka. Kakaiso na alako kabugong utangam pay. Alaki di maray. Gawatom no kayat mo. Si kataglaklako ipagawat mo kanya. Masaduta ka tumakder. No kastamot laang nga utang. Jak mo magawat. Adayumot. Ay kat awan ang harod no kasta. Saan ka makautang? Ay nagsadot ka mo tin maray. Iyawat mo na kanya. Masadutak ko nak. Mapanak man la dumawat ang kinimari banang. Unay mo't akinasado daytan. Naggrabay! Maray, dahito je daw dawatem abugoong. Agyaman na, Mara. Kakaiso na dayta. Ipadawat ko laangan kan ka, taamok akasapulam. Umutang ako makin ni Marikwanang ngam nagsadot mo't amang yawat ijay bugoong anak a display. Kastan at talaga ni Marikwanang. Uray siyak tupay di napanak gimatang. Saan apulos atim makder, tamasadot ka no? Ay, uray si ka. Nadlaw mo day tamaray. Wen maray. Apay ngay nga ta, asim madut mo't iti kasta yun ni Marikwanang. Ay, kastan samot tendag iti opisyal tayo. Bumaybayag da iti posisyon ang sumadsadot damay. Talaga mo ta si Madod na gito, opisyal tayo Nang runa, dahi ta kapitan. No sim maduda, ipasubla dalangan kadagiti nagagagot. Kuma kas kumakanyak.
Nagagay, kinaanos. Ala, ingka nga ron sumakdown. Na, agibaong ka manin ako na akon. Ano imbaga managagat ka? No agbalinak to nga opisyal, di kaya't ko asawain. San pa lang nga ita? Aha, ingka kidin tanay, awan pagluto. Sikan, ti mapan sumakdown to kayat mo. Na, kita am day nga ugalay. Ayan na nga, di ka ibagbagam, anagagat ka na anos ka. Na, tuyang, kumita ka iti kalsada. Ay, sos, adan sa mo na aksidentay. Motor samay. Ay, ayan nga'y dagiti tanod nga agresponday. Ay, nakayaban ni Kuaraw. Kuaraw, at na aksidente dita kalsada. Amo ka. Kita niya nga tararamiday. Maturog ako man. Disturbo ka man. Maturog ka kada na aksidente. Kabalan na ti bumangon day jay. Na, Kat no malalaki. ayawanin na talaga serbiyaw dito yung barangay. Naske na masukatan kayo amin ay. Ibagam day ta kinanggal ko ha. Isunto pa iti nakasadsada. Intay! Intay! Ay na, ada na aksidente iti kalsada. Ay, paya-paya man lang ang dakwarog iti paradaan da. Kat si kangay akapitan. No, aglalaban ken aksidente. Ni kwarog ti ayabam. Na, kasta? Wala. Kasta talaga. Kasta gayam Kwa, agundagak manan. Na, Di nakririingan at maturog ako. talaga nga iturog mo. Panagtuturog ko na kastoy amalam. Mapan ka agresponde, wano saan? Ay, di mo ilayat na itabalunat mo kanya. Alwadam ta mga mailawan mo ama ibaut iti kararwak. Iti bagay. Talaga nga ibaut ko kan ka na itoy. Ha! No di ka pa'y lamapan. Alwadam ko nak. Bilangan ka. Ay. Di ka pa'y lagayang mapan, ha? Ay. Makaraman ka talaga iti balunat. Ako agure ka. Agbilang ka ladagos. Aging katmano abilang. Maysa! Pay sunan sa Dua! Ha? Di mo orayan nga agtalaw. Delikado na. Ha? Seryoso. Ingkan inteng. Agtulukan. Tumaraya ka kastoy. Na, Ayan na dyan na disgrasya paray. Ita ka lang, ngimay. Dayan ay, Ayan ni Kwarog. Ay, maturog ka daw. Pada masadot. Ay, karingan. Masapol nga titinulong kamay. Kasano nga, inusan na mareng. Ay, ibagam nga agong ungutak. Ingkan! Sige pare. Inakaw. Kastauna iti panagunget ni Kapitan. Ungarang. Anya di kunana. Sadot tayo kanaw. Ngaskin ka no ti panagalibtak tayaw. Kat isongay. Inungungtan ngamin ni Antay. Agasum man. Tatugot-tugot na latta di balunit na. Kabutag nga rod ni Kapitan, di balunot ni Ante. Ay, pirmi Ulayat na lang kini Uncle Kaw. Awanan ti adu asaw. Agtulnog adagos ni Angkay. Di magut-mutan dagiti uopisyalis tayaw. Rumbang lang Nang runak ni Kapitan. Nay, hanya ti mapaspasamak dita sangwanan ti balay da, tuyang. Na, laylayatan sa mo ni Maribanang ni Kapitan iti balunag. Ay, sos, nakaganawa tuyang. Kasimot ni pare inteng no mabalunay. Di ba yam? Kasimot ati kumparek. Kakaiso na aging magutay. Ay, barangay officials dita kabildatan. Sana rumbang agsadot-sadot kayo. Iparik nayo kadagiti ka barangayan nyo, tinapod no a serbisyo nyo. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voice Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Tune Red. May sabay asagot kada kayo ti MPB6
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mangrikop ka inton bigat. Nay, apayan, maray. Intayo agpasyar. Pagpasyaran tayo ngay. Ay kat kompormiditan Amagan no adamot ammom amayat a pagpasyaran. Ado, maray. Adapay ijay mall. Sige. Ijay laangan ti papanan tamare. Intaag kita iti mayat agatangan ta. Okay, sige. Ay kalat mo day ta planaw. Wud mare. Taawan ni Inting ita ay balay. Napan nagbakasyon. Iso agun daway kumatan tapno agrelax. Napanan nga tanyan ti banang. Malamain ngam di pa ila sumangpay. Amangan ano sinurot na ni Kapitan ije lugar da? Imposible Jakpat dyan ngagbiyahe ni Antibana ngagmay-may sana. Nanyata mo nga, Chip. Amangan no kailiw na una yan ni Kap. Iso akilata na panijay. Namupay Sapay nagado ti marami dito'y balay daw. Ado dagiti tarakan da manok ang pataw. Ado ti mapakan. Ipuro mo lata ka ng dama balinan, Chip. Abay ngamin ngagpakpakarabi ni Antibanang. Di na pampanunutan nga do ti tarakan da naskan nga si Kaswan na. Wow, nagmayat day tabag mo Marikwanang. Wan, maray. Inlibre kanyak da ito ni Maribanang. Ha? Inlibre na ko ng maray? Sa dinungay tinangalaan na. Ijay mula, siyempre. Ay, sana all maray. Apay nga'y adinak mo't inlibre ni Maribanang. Kalat nga minti irorwar mi di kalman. Iso adi na kan inayaban. Ay pasensya ka na. Saur kayo, maray. Sana balay. Ayaban na kanto ni Maribanang inton sumarunaw. Maribanang, inlibre mo gayam ni Marikwanang. Ha? Apay nga'y adinak inayaban, maray. Ay, pasensyakan, Mare. Kalaat ngamin anapanunot ko ti rumwar, idi kalman. Sana balay, mapantamot agpaparlor inton bigat. Ha? Agpaiso ka day, maray. Wen, mapanta adwa. Tapno uray bumaketan, napintas tamot lataa. Pudno launay day tamaray. Saan aga po tabaketan kat baybay ang tamutan ti bagita. Ay, katuan, Mare. Treat yourself kunada nga road. Sige, maray. Tamapantang road inton bigat. Baday, makitam ka di day ti bukaw. Apay ka di day tabuok, ma. Apay, di mo ka di makita ti kakulkulay abuok kaw ken karibreban. Ha? Agraraman ka mo, ababagatan. Naa, imbes amaragsakan katapim mintasak nga asawam, kasta kidain ti bagam. Naa, apay nga katawa ka ngay. Ay, sino mo tinang ibaga apim mintas katuyang? Naa, Ay, natuyang, bakit kan? Urean niya pa tararamidam. Agtali na ilat na dayta na kulbait ako dilmaw. Uray paunat ka paunat itibaw. Awalat na ti pagbaliwam. Kun uray pakulay ka pakulay itibaw. Inton bigat madlang, agtubaw dagita uban maw. anya? Ay akasa, Marituyang, nakariban ka maagayam. Ay, won, maray. Nakapimpinta sa kanya. Ha? Aw, apay adi ka matagtagaringay. Piminta sa kada iti kasta unay. Kaslaawan mo't nagbaliwan day talang maray. Day talaang buok mo tinagbalew.
Naa. Ay, kun naklaeng. Ay, uwan, pimbintas ka. Kas kalaubeng. Agraman day ta panunot mo. Anya? Wan, maray, pimbintas ka, at talaga. Ay! Agpaisot ako ng maray. Ultimo ni Badungkaw, nakla at apaman anak kita na. Nga main, nakapimpintasak nga asawa na. Ay! Agasamban, maray, pinagriban mo gayam ni Marituyang. Wen, marikwanang. Tapno maragsakan mo't ajay kumarita. Ay, uwan, maray, ngam nanginan sa matiag pariban ita. Sana bale, mare. Adamot kwartak. Ngam kita amaray, amangan mo't numaibos ti kwartam gapo kada kamay. Saan, mare? Di ka madanagan. Ay, ibagbagak laang maray. Kanayon na kami ngamin nga ilibray. Di ka kadi madanagan, mare. Ada kwartak. Iso akeri laang ako na dagiti 10 agents. Nagmayat met tibiyag daan tin abanang yung kwaraw. Apay ka di daw. No happy gulaki na. Pasyar di tao, pasyar ijay. Unay mo tan yan tibanang. Kaslamat tin awan manaknakam na. Ah, Day talang matagas-gastos ka nagpaspasyar ti aramidan na. Ay. Mabaybayan na pa yan ti arubayan da. sa bagay, husto ka, che. Kimdagiti tarakan da. Nagkukutong dan. Adu pa yan tinatay ka dagiti manok da. Ay, daytan, timaday. Kasanungay, daytan. Makamunto ngagpalawag kini ang kalinte nga paman na sumangpat ni Angkail. Anya nga ikat di namot amo panunutan, husto mo't lang ti aramidan na wano saan. Anak wanang, saan ka di ngayon imay ni Antibanang di tawi? Saan mat, apay? Ay, napanan man nga tanday di taon. Awan ka di ijibalay da. Awan nga raw, napan man siguro nagbulakbul Day talag bulbulakbul ti aramidan na. Awan lan niyang kalintay, gundawayan na matayin. Ang mga no nagkuyog da ka ni Marituyang. Anyan ni Antibanang, ipagarup na nga ta, sana maibos ti allowance ng imbati niyang kalintay. Tagastos ijay, gastos di tawi, pasyar ijay, pasyar di tawi. Ah, Katun may, nusan na si katikadwana, ninanatuyang. Nusan na ninanatuyang, dagiti daduma ko kumari na. Nalipatan na sigura na maibos mati kwarta. Marituyang, kaslapod no dya imbaga ni Kuarog kanya ka. Nga anya, maray. Ang mga no makaliplipat ka no ni Maribanang. Ngayon, day talagas gastos ti aramiden na. Ay unmat maray, kasla inal daw pa yan arumwar. Sa bagay, adda siguro kwarta na iso aka na ayon nga agilibray. Nga maray, saan anas kan agundawayan tamad. Ngamen, ti kwarta agas gastusan tayo. Nagrigrigatan ni Kapitan. Ay namaray, amo ni Maribanang ter aramiden na iso adimon iso raw. Ha? Kawun mo. Basta siyak. Nakaamiri sa kadagitiin bagbaga ni Kuarog. Saan arumbang agundawayan ta ni Maribanang? No kasta, saan ka na sumurot kada kamay, inton agayab manay? Ay saan maray? Gapong raw, tadyak kaya't agundawayan ni Maribanang. Amo Maribanang, kinuna ni Marikwanang, adi na kanu kayat ti sumurot kada tainton agayab kamanen arumwar. Nay, apay kanungay, maray. Kaputa saan kanu nga isujay tao ama ng gundaway? Anya, taapay akas jay ti imbagana. Gaputa ti kwarta kanu agas gastusen tayaw, ket nagrigrigatan ni Kapitan. Anya, Wen maray, gaputa kinuna kanu ni Kuarog, akas ladi mo amo apampanunutan ti kwarta, ket maibos. ay may samot da di akwarog.
man nakibiyang launay. Un nga ruda, anya kumangay ti bibiyang na. Ala, bayam, tabagbagaak ni Kwarog. Ta saan nga agbalin aman nakibiyang linmalakyan. Hoy, Kwarog! Ha? Di ka man agbalin aman nakibiyang. Ha? Apay ka day, antay. Apay, anya ti imbagbagam kaninanam akuha nang. Awan may. Anya nga awan. Kat no agin lalaing ka anak isarita kan kuana. Kasano ko mga ginlalaingak. Imbagak lang may, takanayon kayo arumwar. Kan imbagak nga mga numaibos ti kwartaya o nga imbati ni Uncle Intayn. Ay, basta, Kwarog. Diyak kayat apakibibiyangan na kami. Sana kasta ti kayat ko asawan antay. Kan may sa, gusto mo ti imbagak. Ang mga numaibos sa dagos ti kwartaya o saan pa nagsubli ni Uncle. Ah, Kan sana pan nakibiyang dayjay. Ngam makaliplipat kayo umot nga minayin. Tagraman tarakin yaw kat maliwliwayan nyo apakanain. Gapu iti kinabulak-bulyaw. shut up, Kwarog. Yay. Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta kanyak. Iso a shut up! Marikwanang, rumwar tayo manan inton rabi Ay, naimbag ta imay ka, Maray. apay ka day? Ay, kwa, uray saan tayo narumwar. Ah, apay ngay? Maray, sayang laeng dagitigas gastusem. Idulin mo kiday, ta aramatam iti importante abanag. Ay na, no di mo kayat ti sumurot kada kami. Saan laeng? Ay, saan nga iti kasta? Ay nga... Amok marikwanang. Ha? Agin lilinis ka. Gaputa kayat mo adayawon da ka dagiti residente iti entero a barangay. Iso nga agin sisingpet ka abaak. Na, ha? Ala, no di na kayat akakuyog. Saan laeng? Saan mo't lang asikat ti friendship ko? Chay! Papanan nyo man yun ayat. Rumwar kami kin ni Maribanang. Anya ti mapan nyo aramiday. Mapan kami kanu ag nightlife. Anya? Ay saan? Bimakbakitan kayo arumrumwar iti rabi eh. Apay, awang ka rin ti panagbain nyo kadag iti teenager dito yung lugar tayo. Anya kumatibibiyang mo kada kamay badong. No kaya mo di awisem ni Kwaraw. Sana nasaya ati kastatuyang. Nasken na da kayo, tinasken nga agbalin ang modelo dito yung lugar tayo. Aha, di mo dadaulan ti rubat ko badong. Na, Mapan kami laeng aging joy. Tasipod na kiasawa kamay, awanen ti panawon may nga agrelax. relax nga. Di ka agsauman iti kasta. Nga puta dahi talag, relax mo ti amom nga ramiden dito yung balay. Sipod pa'y. Ay na, di ta ka man langan. Mala, ing kayo agin jaw, tainton maamon ni pare inting tarami jaw, agsagana kayaw. Nagbayat gayam kin nightlife ako na da para. Wen nga rod mare. Malipatan amin na parikot. Unyaruda. Kundaway tanday tawi. Tapno ang relax, mare. Wen marintuyang. Sayang. Tasaan na si Murot ni Marikuana. Ay, baybayam day jaya ko, Marita. Baak mo lang. Anya. Gawin mo't maray. Bayam nagbabaak lata ni Jay Sapin na. Malaki din maray. Tumagdarkan kita. Tamapantama kisala. Sige, mare. Chip, mapan ka di waiting shed. Labsam, di sintraw. Apay ka ditaw. At nakadisana na sa yata mapaspasama ki jay. Awan? Apay nga rod ngay. Rabi ay, ngam imay ka pa dito'y balay ka.
Adalay niya wag da. Ngadda kano da nanabanang ken nanatuyang ijiwiting side. Nabarte da kanaw. Anya? Wen isu nga ing kajayan. Ala, ing kasukunan. Ay, unay katalangayon ngay nanatuyang nanabanang. Ay, nagalas. Tiyo pa nagiti lalaki ang mamartat. Si kakadidayta, Prince Charming ko. Anya, Prince Charming nga ibagbagam. Da kami da ito yan tay. Ala, agawid tayaw. Diyak kayat agawid. Urayak ditoy ni Prince Charming ko. Grabe yan tay. Agawid tayo kiday. Ang mga nuat na makakita kada kayo dito, kababain. Daw, sa labayam ni Nana Tuyang, yawid tayo tan. Unchip. Dang, mabalin ka di asak. Yan na. Tadya ka ba lang temag na? Anya? Sige mo na. Tapno mapadasak mati masakroy. Ay, unay ka dagiti ababakatan, Chip. Sandalang artak. Naglaing da pa nga garampang. Anya lang, may kaya, unta gawid tayo. Ay, nagsakit ti ulaw ko. Masayat, May. Tanakaringkan. Garampang abakbakitan. Sasawa mo ba dong? Kaiso, May. Nagpasakroy ka pa'y kanitong idirabay. Ay, giraraman to. Ha? Inaramid ko ayaday ka. Ay na, di mo amuti nararamid mo. Gapot akas taunay, ti partig mo. Ha? Daitan ti pagbagak tuyang. Aginjoy ko na, ngam saan mga aginjoy, ti nararamid mo. No di ka pakaibabay na, May. Mabain akon arumwar dito'y balay, Maray. Ay, oray siyak maray. Ay, kasanupay da ito yan. Awan pa yun ti kwartak. Mabainak mo't amapan umutang ka ni Marikuanang. Gapot ajak dimngag idey. Ay namaray, pasensya kan Taginundawayak ti panangitugtugot mo idi kanya. Ay, Husto launay ni Marikwanang. Rumbeng kumaabi nagbagaan ka. Angam saan mo taginundawayak ti panangiliblibrim kanya. ay pagadalan tada ito yan, Maray. Saan kan nga ululitan? Wan maray. Ala, kuyugan nak Marituyang. Mapantay di balay ni Marikwanang. Inta agkid daw iti dispensar iti saan ta apanangikan kano ken kuana. Di ba nang, imawag itay ni Uncle Inteng. Kahit anya ti kinunana. Extended ka no, ti pa nagbakasyon na. Unan tay, isong anusan nyo pa'y kano ti agmay-may sa dito'y balayaw. Anya, tapay kano adi pa'y laagawid. Namuan na ti araramidan yaw. Iso ang makamu kayo matunay ti biyagyaw. Anya, Wang nantay. ay, kasanupay da ito yan, Kwarog. Awanan kwartak. Awan pa yan isaan ko. Mabainak mo't amapan umutang kan ni Marikuanang. Problema yun day tantay. No kung mga mintim ngagkakada kami, o di sana kasto'y tinagbanagam ita. Ay, una yan. Ay, basol ko. Basol ko. Ay nanabanang. Numaminsan, dumngag ka ngamin iti pamagbaga. Kat si kamot nanatoyang, di mo gundawayan ti pagkapsutan ti padam at tao. Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May samay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pudno ka di amin ngay bagbagam, Kwarog. Unmayla, talagang agayatak ka. Isong awata mo ti datdaton kung ayat ka. Wala, Kwarog. Manipod itan, aguntan. Anya nga ag-on? Agayan ayatan, Ha? Agpay so, Mayla? Wen. Ay ayatan kamot. Iso asong batan kan. Yay! Kamaw dyanan na. Agayan ayat tamot langan. Mayla, my loves. Hey! Ha? Agyaman na ka, Mayla, my loves. I love you. I love you too, Kwarog. Yow! Naa, Hey! kumanatawa ka mat, Kwarog. Hey! Ay nanti ba nang? Nagmayat gayam tirik na ti adda ka I love you na. Anya. Kutwain, anday. Amuyo ka day. Inaklon na ko ni Mayla, my love. Hey! Ha? Ni Mayla, kunam. Unan day. Ay, Kwarog, sigurado ka nga ay ayatem ni Mayla. Unan day. Sigurado ako iti bagay. Ay ayat ang unay ni Mayla. Ala nga rod, Kwarog. Sapay la ko mga rod, tani Maylan ti paraken ka. Papa na, Mayla. Agsabat kami kan Kwarog, Kanya, Ni, apay akas ta ti Jarmo, manong. tapay nga agsabat kayo. Kun natural. Agayan ayat kami, manong. Anya! Ay, Oh, apay akas naman ng tirupa, manong. kaayan ayat mo ni Kwarog. Kat apay ko, manong, kaayan ayat ko. Naa. Ay, saan ka maibagay ka ni Kwarog? Anya? Si kapay amanong ko mismo, timang ibagay iti kasta. Kaya wala tapod na. Tagtaga rin. Saan kan ako montra? Nay, anya ti katkatawaan di tamarituyang. Niman Kwarog. Apay. Kitno agayan ayat dagaya mun kin ni Mayla. Ha? Wen maray. Ay unay meten ni Kwarog. Kasla maibibusan iti babae. Ay bayamon ano ni Mayla ti kapkap na kanna. Adangag pa'y sunubyan na. Angam kaslamet ubing-ubeng. Ha? Pakpakawan. Naa. Kag agpa'y sumag. Ay namaray. Ay maditi kasta. No adda pakaragsakan ti sabali a tao. Ay di mo pakibiyangan. Ay na, Kwarog. Naragsaka, tunggal kadwa ka. Ha? Ay, unay sak my loves. Awan umas pingiti kinaragsak ka o tunggal kadwa ka. Kasta ka di? Un my loves. My loves ti awag kun kan ka Pinagsilpo kong tinagan mao. Kan ti awag ko kan ka loves. Tapno kumplitos recados. Katwin Kwarog. Aw. Mabalin ka di masahin na. Ayun, my loves. Awan parikot dita. Unay lakit din ni Marituyang. Noan niya la di tanti pakibiyangan na. Apay ka de, Maray. Ay, among ka di, Maray. Katawaan na ni Kwarog. Gaputa ubing-ubing ka no ni Mayla akaayan-ayat na. Ay, wun, Maray. Iso, tisang kaibagana. Baybay amlatan Tauray siya, baybay ak ni Kwarog. Ngamen, talaga siguro ana in love unay kan ni Mayla. Kuwan, may labs ti awag na kan ni Mayla. Wun nga rod Iso nga imbagak ka ni Marituyang, abay-bayan na latta idan.
nakpanpanawan ako, Kwarog. Ang my loves. Di ka nagkudkod. Kadwaan nakpay dito'y balay. Ngamin, awan kadwa. Ang mga mutnod na may bagadamanong Camilo, my loves. Awan? Anya ko mangay, ti ibagada. Ang mga mutno ibagada nga gigianak lang dito'y balayaw. Saan? Di ka madanagan. Alangarod, my loves. Dito yak pa'y laing. Kwarog. Mabalin ka di asika ti agluto iti pangaldawan ta. Ha? Alan O sige, my loves. Kain masak ti aglutaw para kan ka. Kababain ter Aramida Mayla. Apay ka di manang. Nalampay ka unay ka ni Kwaraw. Kisumay. Ay, baybay anak ka di manong. Ay, madiday tangar Aramidam. Kasla katulong mo di tao. Kisumay. Ti kayat mau. Agkadwa kay akanayon. Kasanungay ang makatagad ni Kwaraw. Ay, basta. Biyag mi ka ni Kwarog da ito'y. Iso adi kan makibiyag. Kwarog. Apay ngay abinaybay ammetten dagiti mulam. Ha? Kuantay. Dapay ngamin na patagnas asikaswag. Kwarog. Pudno ka de jay nadamag ko nga ijay balay tandamay ti paggiyanam. Ha? Agpudno ka, Kwarog. Unantay. Kaya't nabot ngamin nga kadwa kami akanayon. Ay, Kwarog. Sana kasta Ibalansim ti oras mo iti trabahom, kan iti nobyam. Ang magpasugnod mat ngamin, no saan ko akadwaan. Ay katnaskan nga ipakaawat mo asaan arumbang nga agigyan kayo latan ijay balayda. Saan na bali antay? At tapay mo't kwartak. Uray adda kwartam. Saan ama iparbang dayta, Kwarog? Masapol nga agtrabaho ka. Anyan ni Kwaraw. Ay, umlekak at talaga kun kwana. Nay, apayan to yan. Ay, kasanaw, may loves ti awag na kin ni Mayla. Na, kita niya ko matibibiyang mo iyay ngay. Ay na, nagalas nga ron adeng-denggawn. Kit husto lang, mate. May labs, ti awag na. Gaputa pat-pat gan na, tinubya na. Ha? Kit iso, mate. Ngam no si kamit ngamin ti awagak iti kasta. Ay na. Na, Sana may bagay king katuyang. Iso at tuyang latan, ti may bagay king ka nga awag kaw. na, Amo maray, adaman nadlaw kaw. Anya dayta, Maray. Dakwarog kan may laa. Kas dala ubeng. Ay, Wano, siyak laang ti makadkadlaw. nadlaw kumatla dayta. Idi payla binagbaga ni Kwarog ang awan motlata. Ado ti saan an aramin ni Kwarog, maray. Bangkag kan panagrundana. Dayta ket nga rod. Imbagak met kan kuana apagbalansean na ti oras na. Iti panagpasyar da ken ni Mayla. Agam awan mat. Talaga asaan adumngag. Gapo siguro ata awan ni Kapitan, isong araramiden na ti kayat na. Nalabit akasta marikwanag. Iso akanayon ko abagbagaan. Angem kaskas di motlata nga awan denggen na. Ay, useless ti panangad advice ko ken kuana. Ngam ti dakas na. Kanayon akat katawaan ni Marituyang ni Kwarog. Dayta ket nga rod, Mare. May samot dayjay a Marituyang. Ay, baybay antayo latan Saritaan na, ti kayat na nga ibaga. Sana bale, adamutten edad na. Ket makaamumetten, noan niya dagiti ibagbagana. Anyamot to, nakabaybayag ni Kwarog. Apay, urayam ka din ni Kwaraw. Ngon, manong, ngam, jaksan mauray. Kat no nakita kita iji garden na. Anyamot ni Kwarog, kunak nga umay tamasahin na.
Kunak nga umay taglaba ka nagluto. Ay na, maruruta kiti ugali na. Si kama Mayla. Apay, katulong mo ayan ni Kwarog. Tapno kasta ti aramidan. Di ka lang mabain. Anya? Kiso mo no agluto kung aglabat ti kayat mo. Di katulong ti birukam. No umat agmasahe ti birbirukam. Di mangsapol ka mat iti masahista. Si kamot man, tila ibagbagam. Ay na husto ak magkait. Bakit kan? Iso saan kumamot nga inuubing ti panunot mo. Anya? Apay nga itakalaan, Kwarog. Pasensya kan may labs. Inasikasok labit dagiti mulak Oray di ka namumay. Ay, saan kumamot akasta may labs? Ay, ayatin ka. Iso apang nga asim tadi ka kasta-kasta. Ay, di nakmot ngamin tungtong palanan. Kastanto ti aramidam kanyak into nagasawatan. Ay, saan may labs? Tapayain kan tawa kasla ubeng. Ha? Di ka kadyag kasta kunak. Sumuri ka din Anya ayat ti kayat mo nga remida tap no mapunas ti sakit tinagam mau my loves. Please mo na my loves. I love you to daw. Uwanan, Kwarog. Aywan gaya my loves. At dapas ka ninton bigat. No kayat mau, agkuyog ta. O sige, dumaray ta. Gaputa kayat ko matirumwar. Ay na, Kwarog. Da kayo tinakaisentruan ti imatang dagiti bisita ijay pasken damang tasyo idi kalman. Ha? Tapay ka na antibanang. Kasanumot nga men, saan kayo nga agsinsina ka ni Mayla? Nakadeket kayo iti tunggal maysa. Ay, kahit ay ayatak nga rin ni may labs. Kwarog, saan kayon nga ubeng? Amasapol akanayon nga agkadkadwa kayo. Ha? Saan anasayati kas jay? Kas kuma iti panagtrabaho. Nasken nga agtrabaho ka tapno ad aramaten nyo iti masakbayan. Ay, kuantay. Ay denggan na, Kwarog. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso apang nga asim tadenggan na kuma. Unay matan ni Kwarog. Talaga na in love kin ni Mayla nga ubing-ubing. Anya nga ubing-ubing nga sasawam mo dita. Kawamot. Kasla ubing day dya Mayla. Ubing-ubing ti panunot na. Swerte na kit di ata kinayat ni Kwarog. Di ka mamusi katuyang. Apay ti kunam nanakman ka. Agin babalasan kan tupay. Kay agpay sumay. Iso nga ron takas taunay ti imon mo no adda umabay kanya ka baraw. Agar-arapap ka manan ako na akong tuyang. Tamno amam, awanan ti spark amarik nakin ka. Awanan ti kilig. Apay, kuryentay tapno agis par. Basta nga rod. Sana na makuryentay dahil tuwirik nakin ka. Iso nga awanan ti spark na. Anya? Malabos ka mat Mayla. Apay ka di manon manong. Di mo unay taktakan ni Kwarog. Pinagbalin mo mutin at tagabaw. Saan anubyaw? Ha? Kanayon mo, apa umayon dito balay. Kasano ngay mo ti trabaho na. Ha? Ay apa, bakbaketan kan Mayla Iso apa nga asim. Di mo man ibabain ti pulita yaw. Papanam, Kwarog. Iji balay da may lantay. Ay, napan ka idi kalman. Napan ka idi na minsan akalman. Sa ita, mapan ka manan. Iwa kami nantay. Ay na, Kwarog. Paspasurot kamutan ka ni Mayla. Ay sayang ti aldaw. Sayang ti oras. No day tala agis istambay ti araramidem ijay balayda. Awanda kas na numakiayan ayat ka, Kwarog. Agmature kayo kumamot Kita emmet dagiti pagrebengam. Wan nga ro dantay. Kasla pagtrabaho nak lang matijay balayda.
Sang kami pa nga agasawa ngam under disaya ako nadagaws. Dayta nga ro, ti ibagbagakan ka, Kwarog. Unak lagit din nun maila ti rescuer ka, iti baak hood ka. Yung saan mo't gayam? Mapayak sa manay. Dala, sana bale, Kwarog. Tinapatag, saan ka ang naglawan kan kuwana? Waswasan tan ti relasyon ta, Mayla. Ha? Jakon maanusan ti ugalim. Gaputay ayatan ka unay, abusun nakmait. Anya? Saan ta pa nga agasawa, ngam under na kaon. Amaw, nakarakaron to into nagasawa tan. Eh, Ti kayat maw, kanayon tangag kadkadwa. Tapno at da ibabaon mo kanayon. ha? Ngam lugi ak, gaputa binebay akong ti trabaho, gapukan ka. Pasensyakan, Kwarog. Ikarig, agbalbaliw ako. Di tama, Mayla. Ikagumaan ka punasan iti panunot ken pusaw. Ikaguma ka punasan ti Mayla, anay burda dito'y pusaw. Ay, asi ka pa'y, Kwarog. Napasakitan manunday tapusom. Ang mala, agan anos ka. Gaputa talaga ang kasta. Sana bale, dumtang tulat ta ti right one para kan ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.